January ni sari khan avoi somriat pakhat nan Golden Globes Award chu semania chumdang ang bokin mipui titi atitam le ngang mai he video a hian sangni somni pali Golden Globes thil internet khovela soizui hlo te kan en hodon ani pakhatna chuan engwangin nge joko hi host zailo ber anti na chan lo endonila joko hi comedian ani anga ni zathak fiau tur anga ngai ania masi afiam thu kha thu soi satlia a antak wangin mipui khan an khonga inui angdeu berzoka events ma ni soma chau a host don ti a shal wangin host thatak ni tura be seilo tura ati no phei chuan anlom lo mel hlom hle bok anna ber chu fiam thu nui zathak zia le tho ani maya tuman thafam kim turin an be sei bek lawang ma se toy num ve de utal sela greatest performance ever. How'd you get her pregnant at 80? Robert De Niro chungchang athu soi wangin fans te chuan internet a an soi sel na sa hle a jo chuan De Niro hian kumsomrat ni chunga abial nu kumsom ni pakomi a rai hi a performance chaber alani wangin a fans ani chen chu a in chir thu a soi me ani kha he afiam thu hian mi puite chu tinui thauma sela ni zathak ai ma chuan a chaltai ma angin angai thayane a pani na chuan joko yan Taylor Swift chungchanga afiam thu tho kha ani afiam thu chaltai tak chu Taylor Swift ati dan kha ania Big difference between the Golden Globes and the NFL. On the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift. Kafiam thu in don sona hlo dan chu kan shat vek to kha Golden Globes le NFL game in an lo na chu Golden Globes sa chuan camera in Taylor Swift ala tlem zok ati ni kha michen khat te chu an lo e bezoka a chen te chu an chen sak bok Taylor ber kha alom hau lava nui po anui lava a muya peta a intura ina koya kha ngei mel te vin a enringot mai ni khalaya khan a chan te nen nomini po ni lava kal satlia mayan nia mase koi khan alo kap ta thawa Swifties how be ron a lo phat zui bok adon le chuan khafiam thu koyan a phat kwal le vel dan kha ani a host zo a khan Twitter khovel chuan khafiam thu kha aboi pui tanwai noya fans te chuan seta arong kala ka host don aron tiringuta ngai dan cha ani don emti po chuilok na a om me alawa afiam thu po an khonga inui ni in an ngai ti an soibok Taylor Swift chungchang afiam thu an tho che khan koi chuan ama in homatum le a Taylor le Travis te inkar hi a cute ati thu sayin ka tur dang an tlem wangani ti in ain soifi a chuta atui hal dewa in tur amamo po ani mai thei a hun kha ai nang fu ani ti in a soizui bok ni masala afiam thu kha anu zathak che lawa Taylor kha alom lo bok ni inalang Timothy Chalamet Kylie Jenner te omdan kha soidel nge angai bokang Timothy hi nomini ani wangin abial nu aron shwa hi thil makani law ni masala anron tlai hle a ma se an nal dun viau loi bok si thom na dum atlia chei an have ve a program om chung zong khan anin du hle ti na satakin antilang bok anom dan kha adu om viau la yin tlem chuan aza thak ve de hlek ni inalanga helai borvel hi chu kan video masalama kan soi zaw to kha actor lar takani awangin Selena Gomez sin Timothy ka thalak puya asoma masikali in aron masikali ron in rolin aphal tatlat lava chuta Selena chuan an thutna do kana achian thatak Taylor Swift te avashi rusui kernbok nen hei hian media khovel alo ne hle ani kha And the Golden Globe goes to Barbie. Adotlia chuan Barbie in ngai sak a hlo lo kha ani box office a chuan Barbie kha a hlo tling hle a an chwa tan weekend ta ringot po dollar mak te doi za somnga panga alalu tani kha fiam thu tho nan jo koyan a man zeu bak kha chu ceremony chung zong khan ngai sak an hlo me alawani Billie Eilish in movie hla chaber award ta donga hladang pani po nominate an ni ve bok a movie po khan cinematic le box office a hlotlin na amuna sa MMA movie category shanga nomination puma sela movie in stream a hlo zia le internet algorithm angong na sat zia te ngai to chuan kha aya ngai hlut kha aphu ngoi na shiata chutiang ani lo kha aza thak lek zok ati thayang tin studio Ghibli in Disney atne na kha soinge ngai bok
Hei zet hi chu hne na pui takani. Disney hi thil zong nei tu ang mayangai ania. Animation industry lama achung nung lara. Pixar Blue Sky studio nei tu anni baka. DreamWorks le animation studio enge mozat an nei delbok. Chuwang chuan Studio Ghibli in Anron Kuma achung nung ber anni thei hi aro pui tak zata. Japanese art style moi le mi hip thei tak an neya. Kum enge mozat chu langsar vak lavin an kalto. Kum tam tak chung movie thar an ti chuak to lawa. Kum som tam theatre po anron lang to lawbok. Chuwang chuan award andong mai po ni lawa. Disney ho Pixar Blue Sky Studio le Disney Wish de Disney ta thau Sony inan siam Spider-Verse thlenga anron khum hi amak ati lau thei lawa. Award an la cheu hi an lumpui om rualin movie pathum lai nei mek tu Disney in an ne talo veksi hi Disney tan chuan thil zahthlak takani ti lau rualani lau. Adot lia chuan Killers of the Flower Moon in ngai sak an hlo lau dan hi soitela ngai bokang. Kumina movie release to dang tenen movie kalmang an khai khinin hei hi chu movie ngainatute tam tak terin lok dan thau chu ani. Category enge monsata nomination pasari amua. Mase award pakhat chau andong thung. Chu po chu movie wang ni lovin. Movie ya Lily Gladstone in a character ati landan ani jok thung. Chu wang chuan ani ti lawa thil dang zonga an chak lo vek hi a zahthlak ve nge in rin om. Loman zong alak vek theilau antina a. He movie hian engma alalo chu ani sikha. Award dong tu dang tene na khai khin chuan soihlo lo thei an ni lawani. Paramount Apple TV original ani chunga theatre emo movie stream na shanga a hlo tling lo lutuk po hi ngai tu thamani. Atober do tu a chuan category pakhata tan chawa Timothy Chalamet omvedan kha ani. Wangka a role wang chawakalani baka category pahni a nominate ania. A character play wanga nominate ni ma sala a pahni nia a chak zo talo thung. Kylie Neng Khan Milarte chung chuang mi zong nga event ni om tak khan anrong kala. Award dong nge tur ang mayin anron civil bok nen. Khatianga abial nu ma aloman adong le silaw kha azak ruwe nge inarin om. Atopera chuan Golden Globes shim hi haule boy chuar tia soi ani kha ani. Amunakal tamsok te phurlo dan wang khan ceremony kha man mo takati le changkang lo anga soyania. Stage aron chwa khan jokoi kha in puwa cha lok de usala chaturania. Michen khat phei chuan Kumin Golden Globes chu siat zahthlak lo ti inan soi hiala. Lutam tak tong ve satlia le fiam tu nui zahthlak lo tak clear ani boka. Mase Jennifer Lawrence rin lok ang nge hin an champagne alum pup lo talalom le. Golden Globes voice somret pakhat omto zong zinga nuam lo ber anga ngayania. Chuwang chuan Academy tan chuan azathlak veu nge yin arin omani. Milarte news silo subscribe ve ngai ula. Milarte chunga thil kheng ngainatute tak tenen kanin mule ezel don nia.